Sada smo došli do kazališnih minuta. Lagano smo mi već privatno ovako u raspravi, dva zanimljiva glumca, ispričavam se, jedan ravnatelj, a drugi autor koncepta su s nama. Redatelj. I redatelj, naravno. Pisac. Sve, puno toga, koji će predstaviti 32. Gaveline večeri u Gradskom dramskom kazalištu Gavela. Gradsko dramsko kazalište Gavela, ravnatelj Boris Vrtan, s druge strane autor koncepta predstave Tesla Anonymous, Filip Šovagović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. 32. Gaveline večeri, zapravo 13. u nizu nakon onoga ratnoga prekida. Tako je, da. Pa eto, 13. u nizu i ove godine su izuzetno bogat program, 10 predstava u konkurenciji, jedna izvan konkurencije. One se otvaraju večeras sa ljepoticom iz Linejna, iz Šibenika, Šibenskog HNK, jedna fantastična drama Martina McDonaha i ja pozivam, još ima nekoliko karata ko se nije odlučio kamo će večeras, evo, dobro je došao u Gavelu. Tako da večeras startamo. Nakon svake predstave bit će i razgovor sa umjetnicima gdje publika ima zapravo priliku prisustvovati jednom završnom činu predstave u kojem se glumci još vrući sa scene, još se svade, da tako kaže, sa svojim likovima, pa onda publika ima priliku prisustvovati tom procesu. To bude jako zanimljivo zato što glumci zbilja kažu što im je bilo prepreka u nekom procesu dok su radili uloge, s čim su se susretali, kako zagrebačka publika reagira. Jako je to zanimljivo, jedan susret nakon predstave. I publika je zainteresirana postavljati pitanja, zanima ih? Svakako, da, tu bude, publika postavlja najbolja pitanja, jer publika je zapravo uvijek u pravu, ona ima najbolje impulse i mislim zbog publike kazalište i postoji. Sam Gavela je rekao da je on, kad je u upravi, zastupnik publike. Znači, ove Gaveline večeri pod programskim vijećem Hrvoje Klobučar, Sonja Kovačić i moja malenkost složili smo, da tako kažem, jedan fenomenalan mamac za publiku i vidim već publika jako dobro reagirala, neke predstave su rasprodane, pozivamo sve da dođu još na nekoliko tih izvedbi koje su, recimo, riječki HNK ima fantastičnog mizantropa, to zatvaranje Virovitica 21. kad je i dodjela nagrada, tako da ima priliku vidjeti najbolje glumce u svojem tako da kažem, najljepšem izdanju, ne? Kad su sretni što su, eto, dobili potvrdu struke. Onaj koji je predstavnik domaćina u ovoj utakmici, dakle Gavele, je Tesla Anonymous, odnosno Filip Šovagović. Što reći o toj predstavi? Pa meni je jako nezgodno zapravo kao nekakav privilegirani autor, kućnik koji je dobio veliku priliku zapravo da se bavi tom velikom temom. Sada nekako vidimo da to postaje sve zanimljivije i zanimljivije. Ja se ne bi deklarirao kao neki veliki stručnjak za Teslu. Otprilike pokušao sam naći neke nelogičnosti koje su vezane za njegov život, pa tak malo osvijetliti taj njegov sudar pred kraj života. Da li je to bio slučajan sudar ili je to ipak možda bilo izrežirano. Onda sam našao podatak da je zapravo Tesla kao umro u siromaštvu, onda kad sam shvatio zapravo da je, mislim, postoje činjenice u njegovoj biografiji da je živio u hotelu zadnjih 10 godina, pa sad kad sam to spojio jedno i drugo sam shvatio da, mislim, kada znam, siromašan čovjek baš da živi u hotelu 10 godina sa svojim kućnim ljubimcima, takve nekakve stvari sam jako puno ljudi pišu o tome, ali što bi rekao gospodin Mišak, vaš kolega, kada se neke stvari spomenu više puta i baš te iste, onda to nije više slučajnost, nego možda kao neki sistem. Vi ste autor koncepta predstave. Što to u stvari znači? A to u stvari znači da kad bi se ja sad potpisivao ispod svih ja sam užasno jedan, mislim, nisam megaloman. Je li to režija? Nije? Pa je, režija, tekst, radili smo glazbu i tak dalje, ali onda previše se to puta potpisuje, ne, onda ti onak neugodno sam sebi, mada smo mi svi umjetnici duboko u sebi, znači kao neki klasični ti narcisi, volimo čut pohvale i tak dalje. Ali dobro da sad ne hvalim ja tu predstavu, političari bi to puno bolje znali pohvaliti, ja se skrivam ispod radara čitao to vrijeme, ali vi u Gaveli, u okviru ovih Gavelinih večeri, možete vidjeti i G točku, znači 18. gdje zapravo mi pokušavamo promovirati
ono zapravo što domaće kazalište razlikuje od stranog kazališta. To su zapravo kao domaći autori. Imat ćete priliku upoznati se sa Marinom Vujčić, na primjer, koja je zapravo, sad ne znam koliko ljudi to znaju, znači ona je najprodavanija zapravo domaća bestsellerica, kako bi rekao, ono, 7000 primjeraka prodanih u Hrvatskoj, znači jedne knjige, to je onako ono prilična brojka. Nju ćete moći vidjeti na G točki. Imat ćemo koncert. Da, i ovo, evo, film mi je dao dobar šlagvord, da tako kažem, Marina Vujčić kao na G točki, međutim na samom festivalu imamo jako puno domaćih autora, od Mate Matišića preko Kristijana Novaka, Crna Mati Zemla, znači Filipa Šovagovića, Ante Tomića i Rajka Grlića, znači scenarij filma po kojem je rađen film, pretvoren je u predstavu, jako zanimljiva predstava satiričkog kazališta Kerempu. Znači jedno suvremeno dramsko pismo koje je jako dobro u dosluhu sa ovim vremenom koje živimo. I to je dramsko pismo, ali je toliko apsurdno i toliko je intrigantno da neka se ljudi ne uplaše ovog pridjeva dramsko. Jer to su predstave koje fantastično komuniciraju sa publikom i evo, pozivam ih svesrdno da dođu i naravno i na ove suvremene verzije klasika, znači od Euripida, Pirandela, Molijera, jedan mizantrop koji je zapravo kao da je izrežiran iz glave samog mizantropa, jel, potpuno ogoljeno na praznoj sceni. Jerko Marčić igra jednu ulogu onako fantastično, očekivano jer je izvrstan glumac, ali eto, i da kažem, u svakoj predstavi ima nekoliko briljantnih glumačkih ostvarenja, tako da će žiri u sastavu Sebastian Novak, Ivana Legati i Damir Karakaš imati teških probavnih problema na svakoj sjednici. Dobro. da riješe pitanje nagrade. Kao što će biti ugodno i svima onima koji će gledati predstave. Filipe, kakva je konkurencija? Pa konkurencija je stvarno opasna, tu su neki naši dragi prijatelji, ja se stvarno osjećam počašćeno, ali to je sve opasna reprezentacija. Tu je Brešan zapravo Vinko koji je režirao predstavu, dakle, prema kojoj je nastao film Ustav, to su Ante Tomić, Rajko Grlić, u žiriju je isto dakle, opasna konkurencija Karakaš, zapravo koji se isto tako nalazi i na repertoaru Gavele tijekom ove sezone. Njegovo sjećanje šume. Da, tako da smo mi skužili u jednom trenutku smo skužili zapravo da je 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100 najgledanijih predstava u zapravo Hrvatskoj, ne? I što vrijedi, također ako se pomaknemo i za 50 godina unatrag, bi shvatili zapravo da su to tekstovi domaćih snaga, ne? Gdje ljudi čuju taj dijalekt, gdje čuju taj zagrebački dijalekt, gdje čuju splitski dijalekt, gdje čuju, znači, pogotovo večeras, recimo, imate šansu vidjeti predstavu kazališta iz Šibenika, ne sad, da li ljudi uopće znaju da u Šibeniku postoji kazalište, ne, kak bi rekao mislim, ne govorim to sad da bi se pravio važan, znam tu informaciju, nego kažem jednostavno bilo bi lijepo da ljudi posjete, pogotovo Šibenčani koji su u gradu, da dođu vidjeti. Treba posjetiti sve, danas je, dakle, prva predstava koliko sati? Tako je, HNK u Šibeniku, prva predstava danas i redom, znači sutra Magic Evening iz ITD-a, jedna jako zanimljiva predstava, inovativna na bazi glumačke improvizacije sa Anicom Tomić i Jelenom Kovačić kao autorskim timom, zatim Mizantrop, znači... Pa dobro, pa evo mogu zapravo... Ljudi mogu vidjeti na stranicama. Na internetu je sve, na internetu, je li tako? Da, je, naravno, Gavela, www.gavela.hr, pronađite sve, možete kupiti online ulaznice, eto, koliko ih još ima. Treba se požuriti u svakom slučaju. Pa makar samo na razgovor, evo, ljudi mogu doći i poslije na završni čin predstave da vide i to je lijepa, odnosno korisna informacija. I da vide i popratni program, Vid Hribar i njegov jazz trio svirat će i 14. i na zatvaranju Gavelinih večeri, znači veliki događaj za grad Zagreb, čini mi se. Svima puno uspjeha, dobre zabave, dobrih predstava, naravno dođete, gledajte, ne samo vi iz Zagreba, nego iz cijele Hrvatske, odaberite si 1, 2, 3, 4 ili svih 10 predstava, uživat ćete sigurno. Draga mlada gospodo, hvala vam lijepa. Hvala vama.